กุมสามีสมนิปฐุมเมย์นิสมนิเลปลีนิลายนีอันนี้Rainbow Mizo Channel เทือตัวเลยไงทัดตัวจงเตะสิบใบกันบุกเล่เช่าอาเจ้าเจ้าหน้าทักมณิปุรสไตตัดเชียงแมกเต็นบวยนั่นแหละฮาร์สัตนะอันโตแมกฮีอัตบไม่โดนินอาเชียดละวะตินบวยนั่นเลียนทำตักใหม่อาแทงชุนจอมเตะรังบกะนิมินแทงขานรีพอร์ตกันโดนเป็กตัวขานทารุมทัวอินตีบวยน่ะอัจฉกะอินเองมจัดฮัลเชียดอันนี้แห่งอินอันฮัลเชียดเตหีเจ้าหน้าทัก tribal เตอินเดวเวกอันนี้บอกManipur state ta zona thak nam sang le chi sang in kara tun ma social media platform ma soilan ngai mi lo thenkhat soilan me kania hei hi Manipur state chunga zona thak chi peng sang ta in kara social media lama in nialna thlen tu ani bokin a hriatani tam tak chuan zona thak nam sang chi peng sang ten mani nam bil ming thau putolowa Kovel ram sang tele India ram chunga state sang te point Mizo kan ni ti an hriat fiat heina tura kan ming thawa hian nambil ming manglawa Mizo ku ki tiemo Mizo paite tiemo chu tiang zelin Mizo marti ming te put an rot boka hei hi nial tu anom nanga athlop tu hi an thanem lani in a hriata India constitution noya hian ku ki ti mingemo Zomi ti mingemo maremo eng mingponi sela chung chibing le nambil mingta chuan tribal status ni na kan lo nei to ani point Mizo kan ni na hian adipo don chuang lawa Mizo ta hi tribal kan ni ti hi thengil lo thawila a thain a hriata tuna hian Manipur Hindu mei tai ho hian engwangin nge Manipur state chunga zona thak kan unau te hi India khole tui dik tak ni lo dan lowa ramdanga tranga ron pemlu tan ni tia an pu fo cheu Manipur state ta zona thak cheng jong te heng an pu na jong chewa hian in filima India khole tui dik tak in ni ti hi Mizo ti ming hi in pu ni chuan Mizoram hi India constitution le in ram na thuthlung jong a po Indian territory ania India rambung thran pakhat state pakhatani je hi chiang taka nem nge ani towa chuwang chuan zona thak unau jong te tuna rodno mek le Facebook group le page thenkhat in soi honang khan Mizo ti ming hi han pu thau mai photila ti chuan atopa kan nam ming thau kha kan da point chu chuan om zia thui tak anei thein harinoma nagalana chuan naga anoma Manipur state ta naga hanom boka chu tiang chuan Manipur state ta nagaom ta hian naga in tilawin namdang dai ming hanputa sela India hian ayan dan chu arang eyang uluk takin thil thleng to te han thlir kirila Mizoram state le Assam ramri chungchanga kanin ti boilai khan central chuan BJP ten sarkar na hanlak na mun le an sa khobiak pui tam tak anom na Assam state sarkar hi tranhlema sela India marchak state ta BJP nandin neda an hroi tuluber ni na chalmek tu pokhan aduang thil ati hlotling thailawa tin Manipur state ta tunna Buaina to meka India prime minister le Union home ministry ten ngoi an chutlat hi engwange ti po kan chut atul hlea Mizoram le Assam buai chungchanga khan Union Home Ministry hian voitam tak in biak na anei puya Union Home Ministry Secretary kai khroina hnuaya in rem na aum thaina turin in biak na te po nei aloni to ani tran lam le on lam bik central hian nei ma sela khovel mit mua hian aram chunga thlaibik naya Rorelna lian tak le langtlang taka kalpuina haumani chuan khovel mit mua hian thiam lo ha chandon wang ni in a hriata tuna hian Mizo ten kan du thu samang chuan in rem na chu kan nei lowa Assam state in an du thu samangin in rem na kan nei thailo boka heng jong kan han soina chan chu Mizo tia hian kan lungoi tlan atulin zona thak chibil sang te mani chi mingpua mun sanga kanum dar chung hi chuan India sarkar hian engtika ma minza tak don lawa Mizo kan ni na hian min phuarkhom sela he ming hi put relo tlangila ti chuan India ram chunga hian state kan na ani ti hi central India le kan thenom state sang te hian an hriat atul bok ani
Manipur state chunga majority Hindu mai tai hopo hian kuki te mar te zomi te zofa te nam sang Manipur state chunga om te hi Mizo tenen hian in unau kan ni ti hi an hai haulawa chu wang chuan Mizoram state chief minister te ron mention meule kan Silai MZP tele Mizo mipui te po na tak takin min ron vau boka ma se chuti chung chuan central lampanga han zual kauna chuan illegal immigrant kuki tele zomi te hi Manipur state chunga hian ramdang foreign atanga dan lawalo lu tan ni tin tun thlengin an pu ta zel cheu ani history kan thlir chuan hei hi thil dik tak chu ani lawa Manipur state chunga hian edi sangkhat zanga vela in lu toni ti hriat ania chu Manipur state sarkar le meitei ho ta hian chiang takin han hria in harinoma mase chu ti chung chuan tun thleng hian dan lawa Manipur state alut tin han pu chewa kan history nem nget masela tuna separate administration phuta Manipur state sarkar laka asang laka Rorelna in Vietnam po hian dodalna anlan tirna lian berle central lama anzual kauna lian ber chu dan lawa ramdanga tanga ron lut ania India khole tui dik tak anilo ti hi alani reng ani Mizoram state chunga po hian namsang kan chenga Mizo lusaite Mizo paite te Mizo sailo Mizo ralte atam mai hengjong hi Mizo tia hian kanin pungkhawm vek ani tichuan Manipur state chunga zona thak chengjong te in nam chibil ming te pai vek turin thuron kan pe cheu hanilawa mase tuna meitei hoten an beina satna ber cheu illegal immigrant ani tia an puna cheu hi hemilaka in film 5 vek na ol sam tak pakhat chu Mizo kuki Mizo mar Mizo paite tia inom mai hi athaberin ahriatani kan soita kang khan Nagalana Naga tenen hian Manipur state ta Naga tribe ta hi kumtam takkal to tang khan Nagaland hian inzom na hanai te chiam lawa mase kaini zona thak te ro chu kumtam takkal to thirlet point zona thak unau te kanin thren sang tak tak lawa kan chiat berlai le har satna kan tolen ber huna po kantana dingtlat thrin chu zona thak unau te kan nitlang vek ani tichuan an mainland Nagalana Naga hanoma Manipur state ta Naga hanom thoboka tichuan Mizo tan hian kan mainland kan inpui chu Mizoram ania Mizorama Mizo tam tak kan chenga tichuan Manipur state ta Mizo tam tak an cheng bokani ti hi khovel mit mua hian kan lan chua tir hatrula Mizoram Mizo ta hi illegal immigrant tin tu main min lapu ngam lawa tin min pu ngai bok don lawa chu wang chuan Mizo ni na hian min pungkhawm sela tun hi nam sang te zona thak kan unau zong te kan zawaya kut in suya kan tan rol hun tur chu ani don lomi ole thlir tu du tak te he topic hi Manipur state tanga Facebook group le page sang te kan chipui kan nampui kan zona thak ten an chai mek thu pakhat ani wangin Rainbow Mizo Channel chuan kan thirna te kan han soijui velok ani majority Hindu mai te tele tribal tein kara harsatna thlengmek chungchang han thlir ve thungila Nimin lama khan Lamka tolkin report an pek dan chuan Lamka sit-in demonstration anaya heta hian han thil phut ber chu separate administration thokha ania mei nisom nile pathum Nimina khan kodlaya te thukhomin mipui tam tak an pungkhawma aurin namhangin thucha an soiboka Manipur state sarkar laka sarkar rang in rel bolna rang hlak an phutna hian SOS antimaya hetrong kam hi alar lea alampum hi separation only solution ti ania Manipur state sarkar nuaya Rorelna khat nuaya omle chu thil thai ani tolowa tuna Buaina lo chok mek le namsang in kara tharum thoa inti Buaina kal chho mek eknit class si atop na turle achin felna chun chu separate administration hi ni tia an soina ani he sit-in demonstration annaina hian Manipur state ta zona thak kanunau te chuan kan Buaina le harsatna Manipur state ta tharum thoa inti Buaina zong te hi chin felna chun le kong chun pakhat chau awma chu administration frang kan nei hi ni anti
Masha tun thleng hian India Prime Minister Narendra Modi chu alangoi renga Buaina sosang zel tur beng dai tur le Nimina tharum thona achua wang khan tharum thona chhuanu loka khan Indian Army hengamozat thawnluh belh ania chu kanjong na thak tribal ten until phut chanlet na tan chuan kan pom thailo ani Lamka tribal demand for separate administration sit-in demonstration anaina hian mipui anthanem lea zona thak namrang te ankal khoma tharum thona le Buaina lam melmang engma mutur haum lawa sit-in demonstration hi muanom takin nei ania mase Buaina chuak thut thai ani wangle meitei hote pon anron bei thut thai boka chung har satna le Buaina tharum thona thleng thut thai laka chuan muntam taka Sipai te an duty bok ani India Prime Minister Narendra Modi hian Manipur state chunga Buaina le tribal ten until phut ai hi chuan China in line of actual control malakna thar haron nei fo hian aril ru alu azok ni in ahriata internal affairs in external affairs in aril ru chung ril alu azok ni in halangani tichuan tukin meni somni le pali zingdariat le minute somni panga vela khan Economic Times in report anpek dan chuan Silai mule Silai hengemozat Indian Army ten anmana heng Silai ten na in kai hnoina nei le anei tu nia an hriat te mi pathum chu man ani bokani tin an report ani The Economic Times hian an report jeldan chuan he thil thlen hun hi thole ni nizan dar kole minute somthum panga vel kha ania hei hi kangchup chingkhong village thil thleng ania Indian Army ta chuan thu chua an siam danin Manipur state ta kangchuk chingkhong junction mobile vehicle check post siam ania helai hmuna hian Maruti alto car pakhat chu aron plana hei hi dar kole minute somthum panga vel ania Loti din niin vehicle checkpoint hani angin he alto car hi check zui ngal ania shotgun pangale grenade bomb asiam chuak tu company ten an siam chua dan ang nilova tol chunga an khoi danglam le an cher danglam chu pangalai mai man ani boka shotgun hi amu kartu thumlai mai man ani tel bok ani tichuan he kar chuang ta hi anei tu pu suspect anita pathum man ania hemi te hian eng thil nge ti antuma heng Silai le bom te hi engatana man nge antum ti hi tun thleng chuan hriat mai thai ani lowa The Economic Times hian report anpek dan chuan investigation hi kalpui mekani tin an report ani Sipai ten shotgun pangale amu te grenade bom te anman na mun hi kanpok pi atanga hlalo takaom ania mase heng an mi man te hi an mingle an namte puanjar ani lowa meitei ho tenge tu tenge ni ti hi kan hramai thei rilo ani heti lai hian One India chuan report anpek danin Nimin lama tharum thona chuak thut le tribal bazar hmuna Buaina chuak khan punlun lam apan chawa nizan lama khan mun tam taka Buaina achuaka tribal ta chena in panhi lai mai chu tihchhiat ania thenkhat hal ani boka ti chuan kha Buaina achua nuwa khan meitei ho ta chuan hi lei riak hrang hranga Buaina lian zawk siam tumin imphal khopui mun hrang hranga arukin anin mukhoma heng meitei ho te hian information in share tonin tribal te an chena hill district hrang hranga tharum thona chokchuak turin anin punkhoma One India chuan kan thudon na ten report anpek dan chuan heng meitei pungkhawm te hian twelcher Silai te baka license nei Silai engemozat an hum hlom boka heng meitei mi in mukhawm te hi khoi hmuna chiange anom ti hi olsam takin hriat ngal mai thei ani lo wangin Imphal East tribal cheng ta chuan tharum thona machonin bei antok thut thei ani ti hriat ania heiwang hian Imphal East tribal cheng thrin ta chu mitam tak ral planin mundanga ankal chuak towa mase helai muna lom chun tribal ho ta chu tharum thona thleng thut thei laka ven him ani theina turin bunker te siam sak ania mase hang bunker han siam na mun te hi mun tlem te a chaw ani wangin Imphal East pumpuya tribal te tan hian inven himna tana rin tlak tak tak ani lowa tichuan Nizanah khan Imphal khopuile a che vela dor om zong zong ta chu kharvek turin hriat tirna ti chua ania mipui zong zong te pona kalchuak lowa in chunga tomin vek turin hriat tir ani boka voile khata Buaina ronin ir chuak thut thai tur chu Sipai ta hian vengin
imphal khopui le hachevela hian India Sipai tam tak mutur anomani tin an report bok Nimina Tribal Bazara tharum thona achwa nuwa khan mun tam taka tharum thona athleng juiti kanron soitoa khanga khan in thenkhat tihchhiat ania thenkhat hal ani boka hetianga hunreilo ta chunga tharum thona thar fresh violence athlen le takawang hian Nizanah khan meeting man mothak tak mai ko ania heta hian police lamte state administration te paramilitary force satrang te in joint meeting nei ania he meeting a hian uluk takin Manipur state chunga tharum thona lochok la thin chu engwange tile khoi monitoring nge haroni nir chua ti te chuizui ania he meeting hian thutluk na an siamna chuan mixed population anti heng namrang chini majority meitei community tele tribal community te anin chenpol nai vaina huna te heng thil hi athleng thrina tharum thona hi achhokol sambi kani antia heiwang hian paramilitary force tachu heng area hrang hian boruak sang chhozel tur bengdai turin tirchua zui ngal ani bok ani tin Manipur state sarkar chuan curfew an thla Rorelna curfew relaxation an puan na mun district panga sud na thu hati chuak ngala heng district te hi Nizanah ral tho man na mun senapati district te Tamenglong district te Noni district te Ukrul district te le Kamjong district ate ania heng district zonga hian curfew thla Rorelna chu sud niin khau takin curfew kan ko zui ngal ani bok ani hemi chungchanga hian Hindustan Times chuan Nizan darsom pani vela report an pek dan chuan Manipur state a hian CRPF le Assam Rifle atangin Sipai sangkhat zariat vel thawnluh bel turin thutluk na an siama heng Sipai te hi nihni chungin Manipur state thlengman turin hriat tir an bok ani zona thak tribal te hian an thil phut le ngiat thi tun thleng chuan nu do mai tum lovin ti hlotlin ngai tumin an la normek zela heiwang hian Manipur state chunga tribal zona thak te hian harsana lian zawk an la tok mai thai boka tin chu tiang bokin meitei te point harsat na an tok mai thai boka Manipur state thi ral muang lo takin how mekani tin is majo chuan report an pek chunjam dan chuan boruak thalo le tension sang tak an nei na hnuaya Mizorama student body pakhat Mizo Zirlai Pol Hamzat Pita chuan Nimin tholenia khan thutluk na an siama heng zona thak tribal chin kuki Mizo mar zomi tanen hian an community leader theutenena Mizo Zirlai Pol te hian Manipur state ta thil thlen dan chungchang hi soihowa in Biak Rorelna meeting nei turin ruam na an siama he meeting hi MZP tan kai khruain zona thak nam thrang zinga student organization thranga an khruai tu tele heng zona thak tribal nam thranga community leader theutanen athayanga rangin hunram chang masabera meeting nei kanrelani tin MZP president Lalnun Moya pacho chuan asoyani antibok is majo hian report an pek jaldan chuan Mizoram le Manipur state in rina border naivai takaom Saitwal district a Khodungsai village he joint meeting hi nei turin romman hanibok ani report atanga halan dan chuan MZP president hian kan main objective kan thil tumber chu zona thak nam thranga Zirlai Pol thrang tele community leader theutanena common platform nei hi ania Mizoram le Manipur region pumpuya hian common platform kan siam hian muanna athlen tir ngai hi kan bai sayani ati is majo hian report an pek dan chuan Nimin tholenia tharum thona chuak chaukha Manipur state chunga tharum thona thar chuak anilawa Nimin pia thotania khan tharum thona Manipur state a hian athleng thara Imphal East district a New Lambulen area tribal Christian te Biak In thenkhat le an chena in le lote hal ania me ni thuma Manipur state ta namlen ham chile chin kara tharum thona athena tangkhan voin hi ani somni pakhatna ani toa Sipai le police personnel tam tak thawnluh bel ani toa mase tun thleng hian Manipur state thi muanom takin haumlawa tharum thona lo chuak tur in mung mekin min hual velani anti Sipai te hian Nimin aringot khan Silai tumni ngot mai anmanta Nimin lamakan chanchin thar report a khan kanron soitoa
an silai man pakhat zawk hi chu tribal market a tharum thona a chuan nu loka khan an man kha ania ti chuan heng silai an man sang te hi tharum thona lo chuak turatana meitei lam le tribal hote inbuatsaih kal chhomekin a ngong le chumi kai hnoi thil ta chu nia an hriat thu ismojo hian an report bok ani Nimina tribal market a tharum thona chuaka silai an mana khan in nam hnoi ve nge ya an pu MLA an man tak kha Nizanah Tribal MLA Launito Trin ania Manipur Chief Minister and Biren Singh chuan MLA hi afin fianale nem nge na ommialawin conspiracy theory mangin amana aril ruwa angai tuanale aswang tuana mai ania hei hi tharum thoa namle namin kara in beina round thar chok chuak tu atrigar ha cheng poimo tak ani donani tin an reporta Manipur Chief Minister and Biren Singh hian mi pathum nimina anman tak tekha man turina hriat tira he XMLA hi haman du wangania tribal market a avakalai hian meichia bazara lo thru meitei mi te chuan chome an zorlai te chuan han lo vom vak maya local leader anti tual chunga an hroi tu te chuan heng meichia te hi an thil ti lai chu ti chunjom to lo turin an nge na ma se an ti chunjom zelta ka wangin tual chunga an hroi tu local leader ta chuan tribal market thi lo thei loin khari mai turin an ti ta ani ti chuan he thila thlenvel mek lai hian meitei hovin thudik lo an vor dar ta chiam maya kuki milusia hoten kan mai chia ta chu silai nen an wawani tin an puang zara mun tam taka an the dar boka chu chuan result duam lo tak mai hring chuakin imphal le a chevela meitei ho ta chuan tharum thoin min bei ta chiam maya keimani kanin ven himna turin tual chunga silai nei ta chuan silai anon lek chuak boka hetianga kan boi tak nuai lai hian security force tele state police te anon thlengzui ngala Buaina peng dai tur hian malak na anon nei zui ngala keimani in ven himna tura tual chunga silai kol tu silai ron lek chuak ta chuan state police te kuta hian an silai chu an hlan ngala man po in huamin anin surrender ani tin mitnge yam hutu eyewitness chuan asoi pokani tin ismojo hian an reporta ti chuan he khuwa local chairman ni na chalmek tu former MLA ti hau khible local leader dang panni ta chu security force tanan he thil thlan dan soi ho tur hian ngen an nia an ngen na hi an ni hian an changa ma se annu reilo tea khungkran ani zuita ni tin ismojo hian an report bok ani hetiang hi ani te nuaya wangin Manipur state Buaina hi atop mai donin ha hriat lawa Buaina tak tak lo thleng turatan boruak ain mung chhomek nin ha hriat chau ani ole khati jong kha tuntumatana report kan pek thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongai taka milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia